رمضان 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 يا حبيب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. صلاة على النبي الكريم. قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعوزم تنبوع نعلم إبادة نعوجة تتيا نبان ما تمن ما تدار فن ما تنهن ما تدامل طعبان دان تونا نعم فهم بحسكي نعم لعم الملائكة سماء نشيو كما شو على حج محمد الفلكي نعم فهم وكرامة نعم فهم حسكي وبرزه وهذه فبيا ونيش أحمد رشاد زنقل من بلا نعم دول مونيف. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. سهلا تزازنا تكرنا تباغي بنو إسرائيل بين يعني كياما لن تمسنا النار بوم بين شيتي تنين بين كبون باليرة شيتي شيدي دبسة شنغ دم مالكانلي تيانم ندازان دبسة شنغ نجموات ونعلى بلادن يدعبهنها دعبهنها ما تترغى كبوم عذاب وكرلها فوكا كتي دنيا نتتن لن يرى النبي نقول لهم يا محمد النبي يلمبا أتخذتم عند الله أحدا دنبو يقول على قولنا ونسنه كلا على قول شيء من ناون قوم فلن يخلف الله أحده كناون فلن يمل ودار قول نينما أم تقولون كذي بي يرلا يلوت مبرناون ما لا تعلمون ينكشل بانسم دنيا نويا بلا كذي تمسكم النار بغما يلدين شهيا وتخلدون فيها كينون دوما بغما فوني من كسب سيئة نمبو سونون تمدمجي دنيا شركا ومبكي فهناوني وأحاطت به خطيئاته كوتيا ما لها قلو وكناون تالي من تمجر كتمجر ما لها قلو ولغلكم تمجر قلبين يلولا بأن مات مشركا دنيا وكمن بعيو التالي كبنا توبا ندنا تاون كمتي نبتالي دنيا بعيو كبنا توبا تالي ما لقلام ما للا نربو فأولئك أصحاب النار بن يبغون به هم فيها خالدون بيجد لبغون ما نبي نلا دوما بقولها يننا ونقوم. بسم الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لذو كان النبي تنتظر له رجام تيا مركاتم تعالى كله رجام ليا تيا به يلعن بجند دادم دتنون دولا حلاك بيعني كيا. ناون والذين آمنوا نفو شبانتي ناون يلمنلي وعملوا الصالحات كلها تمتون سما أولئك للا نربا أصحاب الجنة الجنة نربا بلا هم فيها خالدون كبير نوندا وما دفون كم تناون يلمنلي كتم دتون سما ونيرون ينشاء الجنة انتنوندا وما دفون. القرآن
بزان لفا وزان تبل جملة بلو دنيا نانا تتنلا نيرني وين بلا من كسب السيئات وحتى بخطيئات وكان فأولئك فاو وما فاو السببية تودرن والسببية تكب تبوهم وانت كان مؤمن نمبلو بانتنا وين يلمالكتون دتون سما وين يفاو ما كان أولئك أصحاب الجنة لأن الربانيا على الجنة دي كروور كدما تودرن مو بتون درن وان كهر بابوعني أما تون سما نمو فبتون سما كهر على الجنة دزو ko bata fauna na wani yan wanzan da rahma in ci har wadaba aljanna dazo ko yana anasa sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadakum amalahu aljanna wa yapunu son kan ko tuma yan to zan wace aljanna da anakiya kalu wala anta ya rasulullah sahabanin bayana ba har yin mamma atuma ku zan ake aljanna kala wala ana anan wala har mamma ntuma ku to zan ake aljanna illa an yatagamadani Allah bi rahmatihi shede nduma na wani zaman na wannan bozu ba su tu'ane ay su ne surtur shalla bin ka bona gimt na ala na wani zaman nan wannan bozu ba su tu'ane idza mata al-insanu kafiran da adam wanda ya kinye kafra dakhala an-nar wa yankara bu'anne wa khalada fiha kanon da wama bu'mane bi sababi kufrihi kan yara wa kafar su kuma zo dan kafro bu'anne wa idza amana billah دولمي تنا وين يلمنله وعمل صالحا كتمتون سون دخل الجنة وكلا وانكال الجنة بفضل الله تبارك وتعالى وانكال الجنة ونانا تتنلم تنبوتما والخلود في الجنة انكال الجنة تناندا وما يعد والخلود في النار لا جبعون تناندا وما دبينه رواية مكانت يلي كان صلى الله عليه وسلم دادما من انكال الجنة تناندا وما دنا قبل هاينا كجبان ينجبعون تناندا وما قبل هاينا والإنسان لم يعمل عملا يخلده في الجنة أو في النار دادم بتمتون شل كاللتما ما ينشكو نندا وما الجنة نبي بعنه فالكافر أن يوني كفرا ولو كسرت خطيئته وتيي بردن جلس مولا إن أذب على كل خطيئة بي نوع عذاب تعالى كم تترغى 100,000 سنة ينتو قبغا لابد أن تتناهى سيئاته يوما ما بكلامي درس الشركو دين كتون دير ما ينتنا والمسلم إذا جوزي بكل ذرة بيان يوسم لزبيان لكم من أعماله وتنسما جاء كم كبيان يو 100,000 عام ينتو قبغا في الجنة على الجنة فولا دبزا لابد أن تنتهي أعمال وتنما ما ينتنا إذن كدين يللا هو السبب في الخلود في الجنة أو في النار كدتما dana lenya sababu din yan nan da adam da wa ma aljanna be bonne ay niyatul ab da adam niyya dan yan ko yu bonne da adam niyya yan ko yu aljanna ne annabi ne niyatul mu'min khairu min amali mu'min tuma wa niyya dan garwan tum shele al mu'min yanwi annahu mu'minun mu'min yala wannan niyya kadama wa kulli yala mu'minin ndolna won wula ko yan nan yaflu wa'anle la kana mu'minan abadan hawa yanna la nyafri yun tuhle wani yanyara wa yanyara mu'min to la ni yan wa zo tin yan zo ki hal janda ko jin da pun kul mala wara chafurmi o mi gwaza anyara chafura ko ni yanyara wa yan pan la chafurma ma pune hal wa yan nan nyafri wa an wula wa yanyara chafura to de yan chako wa nan da wa ma buon nan balma ni yan wa ka bu yuna to ka hedo ya namne innamal a'malu binniyat na ban kadama tuma kam kyan mana niyya nima تنشي أنا شو نية كتقوى كاتنشيا أنتوا عسلن دمنا ويا طعما ناوتم تنية سما بسم الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي قربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم تيمة إذا أخذنا ميثاقا تيمة سهشتنا مناو نباغ على كولي بني إسرائيل من يلا بني إسرائيل يلا أولاد يعقوب
annabi Yaqub bihi no yaansi ban lam ya banu Israila tema san shaytan ko ala kawla na banu Israila atawra puni la la kawla ma nyala kulna ka tiyalba la ta'buduna mariyake jamshal illa Allah shinawo to ko bala la kawla na bada jamso shinawo kala ko ba ala kawla wa ahsinu namiya biha sun namiya fiyan yalanga bil walidain ti ban manma ihsanan biha sun dezo aya na ta tallana wa zan lawa jama nzan table wato ban ma jama awnya qur'ani wa kada rabbuka la ta'budu illa iyyahu ndumana awon znan la fukum se dable de jam so shenawo to a jam na awon na mun bil walidain ihsanan abana makadira fen tonwo mun la ya ta kola la kaw na ban isra'ila kada ma bade jam so shenawo to bi jam na awon yanga baban ba man ma babe ba fen dizo kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sharko wado ya karnyar wado medal ya wono jirwo zo kana ya muslimma ala ukhbirukum bi akbar kaba'ir salas قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول زور وشهاده زور فما زال يكررها حتى قلنا له ليته سكت dan sarkata mana nabjiya ka nabdon da ya kataba musulma yikuta kan wuya takara da bata lala takara da bata wanir kam yi babla kam non tuba ka twina dina wan kira bonne yikuta kan wuya ban yala na ban samta dina nyadene anamu ya ta tulu takarla nyala mboke pa na wonzo na ta tanlana wunan nama wamine nama ma da pankan ko nama ka je biya wo pune ko yala na da jamso she nguna ka ti sinan to boben sha nzan jamda ke ne nyin wumbilen balama to nir kam za han won boke pa na won zoya tal za ta talanya dan paharayi wa ku kal walidaini bi kam won za so bano manole takarle nyele na ala wa bala sandane ka be chotale kana wana chotale abnya annabi ne ridallahi fi ridal walidaini wa suhtallahi fi suhtal walidaini nduma na won yadda bela biso mun bano ma yadda be woni na won suje bela biso mun bano ma suje be wazo to dan zo anan won yarwe taale dan fara yanya takara dan ya wa ku kal walidaini bana manol za asaba bi kam won badwal wa bano ma to kunya na won yadda duniya baleki adam ne yadda ba yinwo na nam da ado medaliya won yan yadan fara ta ma fajalasa ko yisi jini kana ya ala wa qawla zur wa shahadatu zur wen bon ne ban kala den la nya takara mpahara de bayin wazo den nya yalwudin yan yina da adam nuwal ne kada nya jir ne shahra da adam ne yandi ka shahra won ya jir takar lambara den zo anya ya to adan ya jir jirmi de kade jibla de mandiama ma jirma jirpune de kade diama be shahra abin ya shar kayina ta yana lalan yale zabi an yale te da wum da ji kayar ya to te me ko matin man pam foi ka te yale kar nyala an yale ma kami da yalman da nan ya shar ai ba mi yalman da nan ya shar kayina ta yale amma talan da mana wansa da zo taladan fahara ta nyala ya to sai din yanyina adam bi noel ne kar nya jire kan yan won yarlo ka ko ne jirkan marka yarlo zabjanya da bejela be ka di shahra dinya jirka man tamalatin kwalan shi yanwo binya kai yalma da zo ya pam har won yan yalle gobe yan no wumme o ku yelme ya no kulin shi la ni mana kada nan subhanallah na won zo mtan nan bo dan zo ba na won zanto in jam na won nyanga ka na won ya na banama na be biya sun nuna bi kam won borno kubukata wallahi sha san to habanama kulubi abanama ka to kunna ambon fa abanama e kunna ambon fa to ayele kam da mariya alayhi ma ana musa alayhi salatu wassalam wacan la wa gwaram pune ka to mo suene ko yelen duma nawon aru kunna ma katar kan to ko to mo dun zolmo man nawon dable je ni man a dun zolma nyi yele mo ni man nawon yele ne ayelo no ta ban baro kala zan apara chen no shi kana musa duzwal mo won duzwal mo nyaka na won damlen shirshi jamde nawo ko no sallama
ken du ma yela ne abo ban baro te ma kan chan chan no shi wa la maraba ka wo lu sagbam ka sagbam ma no shi ka sagbam ma shi na mu ko na on dablo ngo nzo zan ta hawa chan de shi ko tam ko ya no tam sagbam ma zo ko tam ka sagbam ma zo zan chan to shi ka lawna ka na mo sabo handu manawo ka wa adablo ngo dele na wula ko tin yambar ban nyi na wun lala hay ka ta balga ban shakam to ko mara un korbo ka ta wani no ma da duwan go ma Allah wa jamla wa ma hal ko mata yalan du manna on bi wa yandu manna on sura da take ko wonu yala no bor shirka ban no Allah ay ka nyi mizan amale football mi yargan da ma tiyan yala pan to ma kale pan bi ba kale pan ka bo na bon ba ku to bon ba dan zo bi kam za hangun bor no yala cham dede wallahi zan to halamba azan to halama kabta kuna bon fa na albarka na ne mabana makala barka tarbiya bele so la albarka tarbiya anya ko na wannan mal barka na ne obi yan na albarka na ne ho na wannan mal barka na ne to bi kam su na wone kalam ta yalya na wannan mal barka na ne to abukata mariya to madan ta halkanya hamsuna farila pune ta chaman biene ba kwamle ka wobi mi sinanye ya pam kali jam pa chamu ka pa chamu na yarbi wo ne law kunta tadhkur ahada sibaya lam tasil bi yadil hawa wa adile ka tira abdilimne anda nya biya mbe zu qurane mbe mbalpana zu kan yona ade tire saha ana ko zama man nan so yorlam fu a kapta ne izi sabta sahibal kuwa ne ali jamma sahan shelman pa chamu ne gbarge kanyin le yala ka yama ngala ne wona jangbere sa shenyin ne ya ka yama ngman jangbere kaman pa choma me le ngun gbarge kanyin tam abilen ne biya wala yala ka le jamma anyo amay yala nwa abukata na to ma don zo madaduwa ne da'watul walida asra wal ijaba ba be ma we su haduwa zan tabiya do ku dir la yon wallahi we su hadu biya ba hazo la ka de yandi wala su hadu sun lalaka da yande da zo banma da adam biya fiyan yaranga na alamba da yara ban sha'adan bi adin wa funu kamar zashe da zo kana ya koyarya jami'a na wuni yi jamna wuni bani manama biyan ya ba fiyan yaranga da zo na wannan ta katare ga tabiyata lamba fiyan yaranga bami yara ba kalme ka ta sura duwa talba kaman dona kana ta baha na sallama mala mbanamma kam biya ba fiyan yaranga pam ka labna awon sanin tundin kan lela hayan tum kar wurin nan biya ba biyan yalga kanya da lada na awun san anan mun yer ne an tusalli lahu ma ma'a salatika ada duwa kam ayan suhe nin da tama bana ma yala suhma duwa ta bana ma kene wa an tasaddaka lahuma mal masaratin ba mal masara dan zo vunyale dinin ya ka tilambi kan ka tizai na daba ta ka tiyan suha duwa daba point suhe bi ape na han suhe yum palen suhe ka ka fora fu nyalen bala abana ma be amusulun tam ser kan won bola duwa a asana nyen malfu nyal kan ma daba ta tama nyen malfu nyal kan ma daba point tama ma kum ku bola duwa tam ser kan do za nam yelo su ma duwa tama bana ma sa ser kan ayta shin na won to no sura duwa kala ma na saran tarba kana en la pa ma wa anta sila rahman lahum tu'ma badam dan shela abana ma ne da tuurle so da tuurle she bana to abana ma nyanga pa ma man ka tuurle la dan ma a tuurle la dan wa ma to do wumna abana ma na bela ban yafle ne ka dole ban bala ma dan zo na wone wa ahsinu bil walidaini ihsana yibani ma ne ma jelgimi ya dia won zantba dole ya ba biyan yala kabana ya yada wazil kurba ban yayi dan la abakama abapra amakama mapra abdella atzola zil kurba ambala pa maman ka zan bi hasun bi adanne wali yatama kibsila banya kibsila pa maman pam ka bi ba bi hasun ama wule nya kibga munya kibga nyala ayina nya bibil ka baki kibga nya ama kama ne ala ja wani shiyo wabba yiki sun wala hafala kibga ama wunna nya biya kana bana balaga ko baki kibga nyo ama ayina nya bibila ka ma tiya pala chuga amai ti ka ba bian pa chuga nya adini pul la nyero do waya ta ma chubsila bian ya ba bian yara wal masakin nan da ambla baka mami faralan mi wana so nan dana
domin faralan ŋun mala di ku saɣami amaa nandari ŋun kuli ka shɛli di kamani tamali ŋɔ bɩ yɛn ni niraba nandari shee din niŋ tɔm dom ti ni zaŋmi zali ni nandani nyɛla di zɔm bee gbarigu pa nandana min bala ma zoombi maa shɛba biɛni malila ya a gba yɛ din zu tamali ŋɔ ka bɩ yɛn naa bɔ nandani zaɣ yino an gon yuu pam tamali ŋɔ ka na bɛ nyɛ nandana faranim ka ti nyɛla linnaasi n ti daadan taba bo ke yen yɛli husnan yɛlimi ye yɛtɔɣa suŋ n zaŋ ti ka a fa yɛni awjabu haqqi ala abdi binshɛɣu din kuli nyɛ talahi zaŋ ti dabili an ya'buda Allah ka o jɛm Naawuni wahdahu wa ko wala yushrik bihi shay'an wa miri ka o ti bɔ binshɛɣu pahi Naawuni zuɣu wa akbar haqqi ba'da haqqi Allah tabaraka wa ta'ala haqqi shɛli din kuli lahi bara n timsa bayan na ti tanla haki nyaanga din nyɛ hakil walidaini ba nima haki bi ruhuma ka dolba bi dolbi nyɛla waajibin talahi wal ukuka min al kaba'ir ba nima noli zaɣasibi mi mabiyɛribɛ ta kara puuni wa ba'da zalika Naawuni jɛma nyaanga ni bihi sɔŋ zaŋ chaŋ waato ba nima to di nyaanga kpibiga ka a niŋ kpibigu viɛnyɛlinga man maata abuhu wa huwa sagiru ninvuɣu so ŋun bacci pooma ŋun bacci ko na nyɛ bia ŋun nyɛ kpibiga yakulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana sallallahu alaihi wasallam yɛrla hadisi ni ana wa kafil yatim ka hatayni fil janna wa in mana annabi ni ŋun dee kpibiga zuɣu tarigi ʒi n mini ti biɛla aljanna ni kamani ŋɔ a nyɛ bi maa mi nubihi ayi ŋɔ waɣalim din bɛ di sunsuuni maa di bi yaɣalira to lala ka yɛn ti biɛni annabi aljanna ni a dee kpibiga talahi din zuɣu talahi nyɛli ka di tu kamata ti ni musulin nima a kuli nyɛ kpibiga ka a gbaa wa bɔbili mo zuɣu ni a yi bɔbili kpibiga zuɣu ni yaa nambo zuɣu ka a wuhi maa Naawuni yɛn zola nyim gba zaa nambɔɣu din zuɣu wa kuuli linnaasi husna daadama nima ka yi kpaŋ yi maŋ ka yi yɛriba la yɛltɔɣa suma di zuɣu ka annabi yɛn ni a yɛn yɛli yɛltɔɣa nyɛ chɛ ka yɛltɔɣa suŋ yirina a noli ni bee ka a fo a yi baŋ na a yaaga a noli yɛltɔɣa suŋ ku yina n ma bi yɛltɔɣa fɔbi dini gari a yɛligu lala ka annabi sallallahu alaihi wasallam ka o yɛli wa aqimu salata ka ti yɛliba yaa zalmiya jãŋan puhumili wa atu zakata ka lahi timiya zakka yi daazigi puuni alkawli shɛli tin gbaagi banu Isra'ila n bala tin zaliba lala ŋɔ fa ka biltum zalika ka yi saɣatili ka deeli deebu ŋɔ maa summa tawallaytum yaha ka yi lɛbbiri araditum anil wafa'i bihi ka yi ŋmaligi n yihi zaɣa ka bi palli lala alkawli ŋɔ illa qalilan minkum naɣala yi puuni biɛrifin ŋɔ banin palli lala alkawli maa to dini tahali ka a nya Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wannan da la tawafi ka laraba do ko gbakul ganda tawafi kama alama ja'alni min al-qalil ndo na zama pahdiyalane na zama pahdiyalane sai na ma to chimane wa duwa ba ko su pam ka su la diala mu ane na da tallan yare wa qalil ibadi shakur inda ba puni ban ko ta'ar ma bialan wanya kan yare na wan zama ma pahdiyalama ni ma na ko ma so kan man la ban sam gar Umar mu to dan zo ke malgi na ala yipun bielfun ngo wa antum muriduna yinama ke nya ban yi zaka chalala ala kawli bismillah وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هل ويو بني إسرائيل كنا وينيرا وإذ أخذنا تيمية سانشلتن مناوني تنباغ ميثاقكم يدال كولي وكلنا كتيلي على كولي ما بوني لا تسفكون مريكي قارا دماءكم يجمع بمعنى دو كوريا تبا تقريا على كولي تورا بوني دو كوريا تبا زامن و تبان كور تبا تنتولها كالبا أقوى مبيا تالي ذات تلنيا العدين وما بوني ماذا دي تهبك قرآن آيدية نمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نركم كم مؤمن كرنيلا نقطع عندك أقول نقول أكسن يوشي فوق نعوم تقول على قول كلمة دقارية ترجمة تريكونها كي ترجمة بقتل بعضكم بعدا قرطبة قتلا يلي ولا تخرجون أنفسكم دي يهري يما من دياركم ينسي yihira tab yensi do ko garo ke ya kan ta nyan koro yilma ba da fa da gbama ba halala kata kan nan yor tab ya
za biyarnda bala ma naawun gumte ti kpɔgba alkawali di yihiri tabi yinsi a kuli kara kpee wa yiŋa bee nyɔ wa yili ka yom paa ka nyin do duu jihira ka lee tiɛha naa nyɔ so yili maa ka o be to qur'ani ya nati di niŋdili summa yaha akrartum ke di tabili ka deela la alkawali ŋɔ wa antum tashhaduna yinima ke di shahara ti yi maŋ kama yi kpɔg alkawali ni naawuni summa bumbo summa yaha antum yinima haulai ya yinim ban bɔŋɔ ŋɔ taqtuluna anfusakum naawuni mɔnya ni di kur yi maŋ la ke yina ti shiri kur taba wa tuhrijuna fariqan minkum ka yihiri yi puuni zama shɛba min diyaarihim bi yinsi tazaharuna alaihim in sɔŋdi tabi bi zuɣu bil ismi ni taali wal udwani ni zɔalinsi ay tata'awaduna ala al-qatl ke sɔŋdi tabi ni tabi kubuŋɔ bil ismi ni taali wa zulmi ni zɔalinsi wa in yatukum usara yi ʒiya ka bi zaŋ daba na bee chaŋ ti tuhi tɔbi n gbahi daba ŋɔ kan yɛna tufaaduhum ke far daba ŋɔ bahara n deeri bi zuɣu taliga n yɔri bi zuɣu ka chɛri ka bi leeri bilichin nima wa huwa muharramun alaykum lala ŋɔ maa mi haramun nyɛli yi zuɣu ihrajuhum ne yihiri ba bi yinsi hadihi kissa lala kissa ŋɔ tata'allaqu bil aws wal hazraj di kamina ti gɔli waato aws min hazraji kabila shɛba n bala wa bani quraizata wa bani nadir ni bani quraizata ni bani nadir al aws wal hazraj aws min hazraji ŋɔ هم الذين دخلوا في الإسلام بني ينفو شابان كمسلس الدين ونه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مدينة سان شلا نمن يما كبانا مدينة كبديغ الدين و فصار النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ليكوبون با أنصار واتو مدينة نما بي صندبا كانت بينهم عداوة مدة 120 سنة بمدلا حزرج و نعوس و gaban dabe ba sunsuni lala gaba ma mi pa yun kwabga na fishi ya taharabuna fi ma bainahum kam tuhur taba wa bani quraizata na bani nadir kabila tane bidanya la kabila babai min al yahudi kabi yahudun fununa hajaru min sham banala hijra yi sham kuna madina lama qara'u fi tawrat san shalban karma at-tawra in ya kadama a taura puni annan nabiya allazi ya harju fi ahir zaman annab sun winyan yi na zaman bahawo mauliduhu makka wa du'abi shi nyala makka yan yi watan du'arale wa muhajiruhu yasriba wanyan nam hijran yi makka kultin ban shalmi din ya madina to bin karan lalan ya annabi ya tu'amu hajaru ila yasriba kaba yi sham inna hijran labna madina وسكنوا فيها انتشي نماني نقهر أنب كندنا قالوا بيليا إنهم ينتظرون خروج النبي براني لبان قهر أنب يبنى الذي يأتي في آخر زمان أنب سوين ينا زمن بهو هذا سبب سكناهم المدينة للو ما أن سبب شادين كما يبيا كانت المدينة فلما أتوا حقوا سهل شري يلمن لنكنا بنو قريزة وبنو أوس quraizata nim ŋɔ bɛ daa ʒɛla awsi nyaanga ka nadiri mi ʒɛ hazraji nyaanga hazraji mi mini awsi ŋɔ bɛ sunsuuni ka zabili be n paai yunkɔbigu ni pishi ŋɔ to bɛn ʒɛ tabi nyaanga ŋɔ ŋun bɔŋɔ ʒɛla kabila ŋɔ nyaanga fasaaru iza takatala aws wal hazraj ka bɛ leegi diiti niŋ ka awsi mini hazraji zabra haraja banu quraizata mala aws anyam ka bani quraizata ka yina ta pa awse zo bani nadire mi ka mi pa hazraji zo fa yataharabuna tuhra mun bon son de la wotie wa kan bon son do ke bani quraizata man bani nadire mamnuuna min alkital bainahum fi tawrati bo mon ba top tubo bo sun sunu atawra puni bani ya mu'min ma banti atawra yalman le wal kitab alquran ba nahahum an katil ba'dahum ba'da القرآن مو بنا بده تهر تبا وإهراج بعضهم بعضا كم مو بنا بده يهر تبينسي ولما لهقوا بهؤلاء المشركين سان شربن كانت فعل لأن مشابن يكفر نمو صاروا يتهاربون معهم كابدي ليغ بامبه بزو تهر تبا ويهاربون إخوانهم كتهر بما بينهم كقربا فإذا كيل لهم بيجلبا أتقاتلون إخوانكم يتهر يما به قالوا كبير انت ركنا الكتاب تيجي تومو زله لفاؤنا تنشي شميان لبن توم
bi chwam te yulen samma ro ka te sonde ba ma wa ida uhida asira min zalika bi te gbaage daba da la luglun wa puuni anya ka be lam la kara in cham te faawo zamba bi faawo ba ko le bilkiniya bi yalba afa tu'minuna bi ba'd al-kitab yitira yalmanle ni litafi ma puuni ya shere den nyandire zo talga bahra wa takfuruna bil ba'd kanan de chafar sugo ne de ya shere den nya wato de tuhriya ba kele tuhurba na wo moya ne de tuhurba kele saati me ka far bahra kale be cha tuhunga ka tuhurba kana wa na fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum to ban po yipunu wontum lalanwo wasan yo le nyala den wa kasan yo illa hiziyun wasan yo nyala film ni chance fil hayati dunya bi hawa pune wasan yo ni ya shalan balama wa yawmal qiyamah bi an qiyamah ya yuraduna ban lamsbana ila ashaddil azab zamanatna azaba kinene na gumte wa mallahu na pala bi gafilin wunya tamda amma ya'maluna kacenke bantum da tuwishima yitum da yin biya halin kamfu ne na wan falan wantam da yara bismillah أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك للني ربما الذين بنيا ننفع الشبه اشتروا بدايا حياة الدنيا بالآخرة بدلت بزن الدنيا بها ونزان تعشياما بأن آثروها عليها دنيا بجهل الدنيا بها ويلقى واتون شياما بها فبنا لهم فلا يخفف عنهم العذاب ببلا بيان بلغ عذابك كشبه ناونكو بلغ عذابك كشبه ولا هم ينصرون بمي فلا بيان سون شبه مونبا كشنشنا وندا عذاب بسم الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم بينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم ولا كروي حقيقة مفيا مناو مفيا آتينا تتيا موسى تتي أنا موسى بكتتو الكتاب لتافي دنيا التوراة حقيقة مناو مفيا تتي أنا موسى التوراة وكفينا كزان دولسي من بعده ون موسى نيانغا تزان دولسي برسل تومبا أنا موسى نيانغا تومبا كان بام دپایا انا موسى نيانغا نبي ساندي بايا انا موسى نيانغا كتنيا نب داود نما نب سليمان نما نب هزكيل نما نب بلوكيا نما بكتارغا انا موسى نيانغا مبالما دم هل عليه انا موسى زان كان نبي سا دپا 1800 years dozo katizan annabawan wa tumba nzan dolse anna musa nyanga denya atibanahum rasulan fi isr rasul katizan tumba zan dole benyanga tumon wa nyanga katitaka tumon wa dole lalan kunya la hal wa atayna katinum nawanti isa ibn maryama tati annab isa maryam biya al bayyinat to mu'jizanima lalan mu'jizanima denya ka ihya'il mauta kama oto niri timba niri kulki annabi sai wa kantu kusan wato ne kasu na wayan yismi anamu isa alayhi salatu wassalam wanyala ne muso na wanda to mu'jiza kam to muna annabi isa wanda hanshere wa tarihi punu ko yina wa mane wazo nasara de yankan la sole annabi isa me mala wa bandiru kama mahbal ko wazo wonte har kadama annabi isa wonne nya nan wa bandiru ne galse wera nabi sa don wabe ti zama ta da ta bandira ma le lam lo yinga bi nan ka te ti kan ka kum ta ma ta ta di anabi sa ya to de jara ka on pentum yi na da bayi wan zan boro da bayi na ka anabi sa mun lugor wa ko lune yi hede ya boro yinga na ma yinga ke no dan mo ka zan pa ka bi Allah hen tinna so ara do wadan ba ku ci almen kenan ta pa lo sher polo ka anabi sa ya weto ta ka mburge mu'akkaka na
wan birgin moɣa ŋun larigi kɔri ŋun yihi mahi yinga ŋubi ka chɛ dibaayi ka bi ti yina n chɛna n ti paai sahan shɛli bin yɛn di bindirigu ka Annabi Isa yɛli to ka yihi n ti bindirigu lana ka ti di o yihi na ka di nyɛla maha dibaayi mati bini maa di nyɛla dibaata ŋun niŋ bi mi ŋun ŋubili ka Annabi Isa to ŋuna an ŋubi zaɣinga kan gba zaa ŋubi ka o ŋubi duniya bobin bala ho am nyɛ ni zalika mablaguhum min al-ilm waya bi tarigi n bala baŋsim puuni bi bɔri shɛli pahila duniya biɛhagu ka bi bɔra bi chɛnimi na ka kum ti gbahiba ka bi ʒiya ka sankpaliŋ gabita ka Annabi Isa yɛli yaa Naawuni bin namdili kam na ka sankpaliŋ ŋɔ kana ko a ku zaŋ a maŋ ti ka ti lee bindirigu di Naawuni zuɣu ŋun yɛli to n malila bihi kpɛha sa chɛ kan chaŋ ti tiba bindirigu ka kana ka o chaŋ n ti tiba bihi ŋɔ bindirigu ka labina ka Annabi Isa kɔrigi sankpaliŋ n kɔrigo ka bi shio ka o bi ka o yɛligo doo maa to ti ŋubi maa ŋubi nyimiri ka a ŋmarigi o kɔba ka bi ŋubi naa zaasa ka Annabi Isa laɣim kɔba maa ka yaa nyɛ Naawuni bin namdili yisima ni Naawuni yɛda puuni ka sankpaliŋ ŋɔ lahi yisi n vaagi u kpɛ mɔɣu ka Annabi Isa bɔha o yɛltɔɣali na to duuma so ŋun chɛ ka ti zaŋ sankpaliŋ lee bindirigu di ka o lahi labisi o nyɛvili zaŋ ti o ka o chaŋ maa zoma duma Naawuni zom lala naa maa mahi kpulli la ya ka di lee kpalim ŋun yɛla Annabi Isa man bi mi din kpalim shɛli ka bi gbaai chɛndi n ti kana ti kpɛ tiŋni bin kpɛ tiŋni ŋɔ bi kpɛrila tiŋ ŋɔ ni ka Annabi Isa yaa lahi yɛli o yɛltɔɣali na ʒi kpɛ ŋɔ kan birigi mɔɣu ka kana Annabi Isa ni ku birigi ka ŋun dii kpa Annabi Isa daan bee kpɛ tiŋ puuni ŋuli ka alaafee ka yina ka n tibo n tibirimi ashe di saha ŋɔ tiŋ naa ka alaafee ka di kpɛm pam ka bi zaŋ o zaŋ kpɛ tiŋ naa sani ka o zaŋ daan bee kpahi tiŋ naa gbiɛɣu ke yisimni Naawuni izini ka tiŋ naa dii jɛli o kpiya ka bi gbaagi waato Annabi Isa zo n loo kaman kurosi laasabu ni bi yɛn kuomi ka niriba ku laɣim ka Annabi Isa paana n ti bi nyɛ o ma bia ka kpɛna tiŋ puuni n nyɛ niriba ni laɣim o paana ka o ma bia n yiliya ka bi yɛn kuo ka o bɔhi wula ka bi yɛn ni wa kula bi tiŋ na di zuɣu bi yɛn kuomi labisi Annabi Isa ŋɔ pahi ya sɔŋ wula ka di niŋ ka o yɛla Annabi Isa a daan kpɛ maa kaman zaŋ tiri o ka o di kpi ka Annabi Isa bɔha ka naa maa baa ka bi yɛn ni o be duu ka bi kpe ŋun na chɛli di kunya bin kpɛna ka Annabi Isa ti ʒini yuli ka suhi aduwa ka yɛ Naawuni labisi o nyɛvili ti o ka tiŋ naa ŋɔ neegi n kpam di saha ka bi lari o bahi na Annabi Isa ŋun yɛli to n zo duuma so ŋun tiligi a nyɛvili shɛli bin di yɛn ku ŋɔ maa zom lala duuma maa mahi kpulli la ya ka di lee kpalim ka o pɔn ʒiya n ti yɛn bi mi din kpalim luɣu shɛli ŋun to ti chɛma ka bi kanna bi kanimi na ti paagi waato salima salin kpula dibaata ŋɔ barimi ka ŋɔ paya ka Annabi Isa yɛli to an yɛ salin kpulli din bari ŋɔ ŋun ŋubi ti mahali la wa dini n bala din bɔŋɔ mi n dini n bala din bɔŋɔ mi a dini n bala ŋun yɛ waya Annabi Isa o yɛn yɛla ala yɛli maŋli tindi kanna la ka a birigi mɔɣu tuuli la kaman di yihi mahali maa ŋubi ŋun yɛ ka a yihi ŋubi ŋɔ ni lihimi Naawuni ni o chɛ ka Isa wuhi muɣujiza shɛŋa din yɛn baŋ Naawuni ka o zaɣ ti yɛli maŋli yɛlibu duniya polo ka o yɛli yɛlimaŋli to a nyɛ duniya ŋun kam nyɛ ŋun bɔri duniya o ku nyɛ duniya maa taɣi ka kpi Annabi Isa ŋɔ to ŋɔ zaŋ salin kpula dibaata maa ka chaŋ ka che o chaŋmi ka che ka niriba ata mi doli tabi na ma o ku tooi chaŋ ka che o ku tooi n kpuɣi salima zaa o yi kpuɣi ŋɔ ʒi ka kpuɣi ŋɔ buɣi ŋɔ domi ka o mi bɔri ni o kpuɣi di zaa ka bi kana ti paai o ka ŋmɛ n kuo bin ŋmɛ n kuo tam shɛli ŋɔ di guu salin kpula ata ka bi yɛli yaa n dini bɔŋɔ ka yihi laɣiri tim bi puuni ŋun nyɛ bia chɛm ti da bindirigu ni yɛrila kisa shɛŋa di be littaafi bɛni ka bɔ Nuzhatul Majalis ka o chaŋ bindirigu ŋɔ dabu shee tɛha biɛri di piliya yui wan chaŋ bindirigu ŋɔ dabu shee yaa ka o da bindirigu ŋɔ di ka da wa tabi ŋɔ dini ka o suhu naa yɛn yɛlo suhu shɛli din yɔhindi daadamga Satan la niŋmi poison niŋ di puuni n zaŋ chaŋ ti tiba ka bi lee dinki ka a kuli kpuɣi dibaata ma to di saha wan bɛ ni polo ŋɔ niriba ayi ban ʒi salima la gbuni la ka yini n do na tɛha shɛli n kuli kana n suhu na a mi wula ka a nya
mun bo wula wẽnnaam sũ-yã ne tɩ doomã ye kã tɩ yẽ n kuo ka perg fe sɛlem kpela a tõma ma wẽnnab de wẽn la a bãmba la a kan gba koe tɩ o zãmb n dɩd o zãmb paana on ku zãmb n dɩd o zãmb tɩ yaa ka b gbaa wa bɩ yõnku bɩ yõnku la bɩ bɩ kɛ bɩ-dɩrgo dɩbo bɩ dɩ bɩ-dɩrgo bɩn dɩn na ka kpal n salma pagda bɩ bɩ tog pagda a kib n paabama ka a nabi isa ŋun be o gɔrma daba ata nyaanga n tɩ paana wa doo n kpin doeela niraba ata n kpin doeela ka salem kpela ata doya ka a nabi isa ye to nir kam ŋun yʋr dũniyã ka zagsd naawun ŋɔ ka o basendra ka daa so naawun ka naawun yele la la ne ka d kʋ dɩ haale isa maryam bia ka tɩ nem naawun tʋʋm mʋgdisa nima kamar wato ihya ilmauta kiyimb neebu hal kada kana ta pa ka yel ya nan wanda yelki ka annabi isa neerma dan zo ya wo shir neer kiyimba wo chamte neege annab nuhu biya mun ki yon tu hanyanga ka wo gballema wo kana ta zanan bolo yule na zo ko saka yisi wan yisi ka palge ka be a zaman ma kurgum sim da zaptela da kan domin zaptela pilla na ibrahim zaman mun ya ne bol wo ma ne bol ma mun ta hana kiyama ni ma no ko ne tumben de wanya fil hazan kana zo kib biyar mun na ba vu wannan guna ka nabi sallallahu alaihi wasallam ko laki don zo annabi isa mu'jiza nan fune wada ne re wato kiyimba apa hebe wada ne re kiyimba ka wa ibra'il akmaha wa mu'jiza nan fune wato tabr al akmaha zum ban du'a bi soko kanina kamande nina wo boba biene ama de bo boy bale de to nira na bani akmaha anabi isada to nira ba wal abrasa ne yuma hanma anabi salatu nira ba wa yadinahu kat kpanso into ya bi ruhil qudus na malaika jibril ya ruhil qudus ma haisu sara yasiru ma'ahu lulu kam anabi sayda kena malaika jibril dolo min kena ke midin bon kabazantu aba kullama wa yasashar kam ja'akum rasulun tumo yitukul kanyana bima la tahawa anfusukum tumo yitukul kanyana na yisuhri ne bo bor shal de nya yelmanle ka tumo wazan le kanyana ke suhbo borle istakbartum yinna la jirman kayna dira kabadiyerle imi kudwalle fa farikan tumba ma puni shaba ke zabtum yema ni shimar nyaba kamana nabi sayda ne jurlan ni wa farikan tumba ma shabme taktuluna yukurbame wa taktuluna farikan bil mudari'a wa bayna yukuba wa ta'lamu da ma bana kurbame kama nabi zakariya na nabi yahya bada kubame lalan wa mane din yala yal bi'anya da ko ne bada kurba domin bin zuwa biyatale kar palam halna na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba bibice bada mo be morkam ne bu kuwo annabi muhammad saharu bada nan annabi dabo dilinya labidin bala wala lu annabi muhammad kabre karinya guna piye ne yine annabi ku shi obo o ku shi a wazi an gondo ndozira go bibi da tunan wala ji ka so shi wo so sa jibril ba ka so shi wo na bata ni kaida ko na ba ka bai na annabi ko ai yahudu bana wala de dabo ka ba no mune ka be za kai ko zan nan wai kabre ko lo o me zan ta nan ko bre ya kaza ko le margale da sa ka annabi yirga ne kai ya sai na ali ko can nti shi ko bre ga ma pu ne in yihna ban yihna karnya guna piye ne yine ka bu wal larga beje kama ka jibril shi ina nukul a'udhu bi rabbil falaq nukul a'udhu bi rabbin nas ay la sulat ba de ta aya piye ne annabi kul karam ayinga bun ngirne wo kul kan da bun har ka piye ne yinga ma zakar ta bun yahudu nin moya ne bu kuwa annabi ka banya nasara ka tom nan lo nan bu bal puni sahan shal annabi ne kana haybara sona ulahu tu'aman ka nan ban jira wato waja'alu fihi sum kanon lo anan dane
bin zaŋna ti zali anabi ka anabi yulli ka baŋ ni lɔɣu bɛ din ka naan yɛli anshadakum billah n laɣam yi min naawuni hal tusaddiqunani yitima yɛlimaŋli qaalu na'am bayan ti taa yɛlimaŋli qaala ŋun bɔba hal ja'altum summa fi hadha lahm yi niŋ lɔɣu niŋ nimdi ŋɔ puuni bɛ o qaalu na bayan in ti niŋ niŋ qaala ana ŋun baha walima bɔzo ka yɛna niŋ qaalu ban yɛliya idha kunta nabiyyan haqqan la yadurruka ti niŋ li bi niŋ di shiri nyɛla annabi nyaa ni yɛlimaŋli a ŋubili chuuta shɛli ku niŋ wa in kunta kaziban di mi nyɛla ʒiri ka a ŋma ka na nyɛla annabi maa a yi ŋubili istarahna minka masa an tu ka ti vuri di zo ka ti niŋ 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 ka anabi ŋubili ka anabi ŋubila la bugbali ŋɔ ka lɔɣu bɛ di puuni qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ka anabi yɛli fi ahir umrihi annabi nyɛ vili baha wa kalinsi saha wa yɛni ma zaala summu allazi akaltu bi haybara yu'awadani wa yɛdi kuli bi vuugi lɔɣu shɛli ni daa dili haybara la di bi vuugi sahan shɛli ni ʒiya ŋɔ n pa wumdi di biɛri annabi ni yɛn kpi wa daa yɛli lala bisimila وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا كيهود من يريا قلوبنا يهود شبنا زمانا نبمبرا قلوبنا تسهرون غلف ولو نيله ma ka ba yo kwalwo lana aglaf to suru ma ma de nyala kwalwo muga tatun bi akshiya bellan pille bellan mi pille ben shama shar ku toke do bellan ne pille to suru ngo falata imata kul de to gbara yere to ashel no ayati ne kaza to su ma nyala kwalwo nyele ka do lo to gbara na wona bal yimbe yelane la'anahum allah na won narba won narba me ab adam won bala katanga an rahmatihi kace wannan bozo wa khazalahum katum chaba sombo an kabuli kace nke yalman da dai bozo bi kufrihim bi chafar su bozo fa qalilan ma yu'minuna bi yalman da tiba kun yala jelfun wa da bi yalala ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم ولما جاءهم كتاب سهل لتافين كبنا للا لتافين من عند الله لنا ونسان الدنيا القرآن القرآن نينا ونسان كبنايا مصدق كاركنا تتير يلمان له لما معهم لتاف سيدن بم بينبنا القرآن نكنا القرآن بينا التوراة نيلا جير القرآن كنا دساتي التوراة وكانوا بن يهود نمي بداليا من قبل بوين القرآن كندنا بداليا يستفتحون كبمال بور سونسم mbor nasara ala lazina kafaru nimbo shabanya kafar na muzo dile ka yahudun min kafar na malzable yaquluna bi yarmiya allahumma yandu manawuna ansurna sommati alaihim kafar na muzo bin nabiyyin annabun al mab'us anabso bin yantumuna akhir zaman bahawu wa dahal barakatum tunasara bazo asheke da wurin yin musulmi a gbani to zan nan tawassuli nduma na won ada nan so an tumo ko kana ta san ka can wa ma da albarka nan mun wata ta kalin yel bida mai nan da tawassuli bida duwan da bala foina na kandana falamma ja'ahum san shaidan kabana ma arafu bin sha'ban mi karnya yel malum wa huwa bi sati nabi dan ya nasu sallallahu alaihi wasallam tambana kafaru bihi kabnon chafur sugun annabi bayan bi da mu bor son sim wan kana kabnon chafur sugu bozo hasadan domin yuli ban shaba biyan ta fanyo man jaka fa ya na kullu adawa kaptur jaizalatuha illa man adaka min hasad dimli kam dem bi da dam no mabi sunsunin tama habiyan dan tufu dimli shedan bu furu nya mun ku yere ya in jami yuli zo yuli de pala shere
niriye te zaso mabi kan nyela nyul zo to den katim ama demle kamatim kan nyela nyule wa hafan ala ri'asa kala zo dabiyan batata annabiyan malaka ko mutunta fala'natullahi tunawun narambu على الكافرين لأنهم تبت زمت كفر لما نعوهم بسما اشتروا ويدبي بام بنشا بنقوه به ندنا بنقوه بنشا أنفسهم تبمنوا دنيا دنيا أن يكفروا بنا لا كفر سجو بما أنزل الله نبنشا نعونا صصنا دنيا على القرآن بزو بقيا دومين يولي أن ينزل الله نندم نعون صص من فضله وبينه على من يشاء وانت وانبرس من عباده ودبر بين يوم كمان النبتة ما بمنا النبي فباءوا كبلمنا بغضب من الله نسجد ينا وانسان على غضب فسجيزو وللكافرين بان كدما كفرنا عذاب مهين بما عذاب اكبر كان دمنا ونيان نمبر بيانا كياما ناوغمتني عذاب اكبر ناوغمتني عذاب اكبر واذا قيل لهم بيت يلبا آمنوا تمية يلمغلي بما أنزل الله نبن شعنا ونسعصنا دنيا على القرآن قالوا بيرمي نؤمنوا تين تدا يلمغلي بما أنزل علينا نبن بنسعص شاتت دنيا على التوراة نتتان لهم ينو يكفرون على حالك ابنون كفر سقوم بما وراءه ندن ديدتوني دنيا على القرآن وهو الحق على حالي على القرآن من يلمغلي مصدقا كارتوم تير يلمغلي لما معهم ندتاوشنا دن بنبنا كل أنا بيلمبا إيراني نمتلا تورا يلمانله فلما تقتلون أنبياء الله فبيتك القرآن نبانما من قبل تونها نعوم من بموية نير القرآن نبانما التورا فوني تيانا التورا كيت يلمان بوهم بيتك القرآن نبانما إن كنتم مؤمنين يليك يلبانتي نعوم يلمانله إن كنتم صادقين يليك تيلمانله في أنكم كدما ينما آمنتم بالتوراة نيتي التورا يلمانله التورا مي نهات أنكتل أنبيائي da mun annabawa nan ku wa karkatatum anbiya hakike mi ku annabawa nan ka dan san ke ti yalma no ta hasa hanin yan sa ta lo shar furin bon ka take diwa na pune ka sura duwa pam ta tamma be ne corona virus ya dan kan ma na on kum din lo ta sura duwa ta la makara assemblement bi da pa doro mo zo ta mun on die mbe ton ma la makara assemblement ndi na on do mo nyafle na on palmo ni ya ta ma be ku aji rukaya nata suha do zanto wabana manu manam zaban down to na ampa amba haske ban ma bi ma mi na Allah ban bada shi ya wato zo bi na shi meri nduma na tambaza alafi ne nin kurlan ta bi ha ko na an tamba alafi aji azara na ma na wan dole ban yafi na wan pa amba alafi aji sala mun da down to na wan ciro tare na wan pa mo haske aji rahi na aji aisha na wan malam baza sai yana a mma bi na aji kande baba shi hafiz ababu na on pahamo karama wa pahambala mansura duwatro na on pahamo zo som na on palmo ni ya zantu na jam diwan ko la ilaha illallah 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 ومنقذي لتنقذ محبا كاده شوق والهوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هدى بي إلى الهادي افتكاري وفاقتي جزاء pahamo faida na on pahamo karama wanda albarka na on yan mata dambata ban kam jeti na on za'sim ba ban bota na on bom ba ta sura duwata ne sim radio diamond radio na on cer da dala NTV na on dabla on kan na ta yalo ma na on song ba ma bi ban tabra ta tafsir na to wa'azu ne ma za na on yo masan aji gonya ne ma na on na ma albarka na aji ya na tu ne ma na on song ba aji salmu ne ma aji barki so be korban wa bazana awanya wa bigara bismillah ويعطيك يوما بعد يوم فلم يزل ne shehu nan waya masu halawa sai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya la bidbuga munya tuon dana kanya mun mal halsuma katir pina ko yazo wa yu'tika yawman annabi ya ran yan ta pin zuwan wo
بعد يوم زون يعني نيانغ على كنا وانتا أنا وكي ما أتفن كنا كنتا وجل فلم يزل أقول بفوري لماده إن زانتم بعر النبي يعطي كان بترنا ولا بينه ولا يحشاك بزول فرادة ما نرمين تبتين كزول أنت لهنا كله كنيو لأن من داجله وترلا لبتين وما كبزول فرادة أبغى يبيو على سلا السلام so mon kammi yano yura na mo bay yan tirti no bezwa Allahu akbar kama ali litafin wala na maulana gausul wara ibrahim ta'ala monen jiya wa maulidine ka france do kana ka shehu ali yusi zama kana shehu san to ko yi wa hada zan ta shehu barhama karnya da arziki nyala karku bi hanvi ko karala puni ka shehu de zan son kana do waazi wa jimika almanji da barma kana ta zana que moulin tima na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hem plan na bazan to ha waya na bazan to ha ko nya karan la de France do on dire la zaman Ali Sisi wa Ali Sisi yel ma do ma ne palam ba mi dem biya o yama ne mule yanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad mi gardan biya hem ma de zo kan tima ma mi nyan won yanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Muhammad tir la ba ngom paro pin shel ka ba zor fara de zo ngom paro ba za ka yuro ba yanti annabi so ko da ba zor da de kema zamani dahani ya habibi wa munkizi shewani ya habibi ya yura mun ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa munkizi nun won telegrama zamani in zamani ya dahani da tuma musiba dazo ya ta yura tun kana ta lu zaman shel ne coronavirus kana ta lu ka ta kula to lan jangane da ku to la pu salata tarawih to telegamte yalma du mana won ma ko tifa ko ka ta to jamna won dan tuka ya habibi wa ya munkizi ya yura nan won telegrama yal jar kampuni zamani in zamani ya dahani da tuma musiba dan tuma musibin wanda tun kis in sura domin attilege muhibban won yura lalan won yura wa ashauku anya yurlam wal hawa na yurlam ka da hodo vozan kanasan tilgimo ka cence musiba na'am hadabi ila hadi intikari wa fakati shewunin waya iftikari in bukata malwo wa fakati nan fara hadabi da ta'mana ila alhadi in kana nafsun wundul sirrin wasa kazaka lalan yale ishtiyaki in yurlam wal haninu nin yurlam ishtiyaki ya shaukin yara kaman yurlam don kuru dadam kama yubin sha kaba to para min shi tam shirkan wai to abdala suhne da sai hadin yurame bizan zan can a shibtina doctor evi habe sha ko bin yabdu ka ni kwasar dan ka bar shauk to in yurlam din yurma duk wasa lalaka da ta'arma ila lukiya zan kana na Muhammad la'am no ko na sham la'am na annab lalaka yurlan forma kan to tawaitu ila mahi mahamiha wal fala tawaitu qabiya al mahamiha yu wal fala na yor qabi yor balba kam lala yor wan problem ila al mahi dalle kan na mahi annab so mun ya har chafar su ka char musulunci wasan kam ma mi kyon wazan can Madina fa yu bilin bala to a ken lala ken no ma ko yor pam ma di para kama na wannan nan kata annab da baraka zaman wakata mal plane ma man ni da yana no can maka shi wato kullu na kai na ma no ku shi abin biyan kafin kwaro ba har ba so yin to an kwab yor kam den bi so yin in kwab le zan can annab san wa ta hafa ne tum mapine de bugiyati nan bukata malwo al kuswa den bi katanwo tum ma da pirika nya fare da na pin funi nya pan ma na wantum te pina na da baraka funi mun kan ko na pon kana na wanda sun so kan da ayyana la fi na won yan mata yala jam'iyyat masjid at-tahlil na won somiya na won fu mu faraka kenya da biya fasafiya na won dole mu nyafule na won man ta za sai yala da bannan bandan to na an fa ba haske bannan bandan to na an fa ba haske da makara assemblement na won ma albarka na won dole mu nyafule ana da albarka ربنا ارفع عنا الجهد والجوع والبريا واشفنا من البلاء ما لا تضيرك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتم لما سبقنا صراط الحق بالحق والحق
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anab tuntale bonye anab tuntale kawula kati dana Muhammadu da ta o tuntale ngo tida milula Bilal be makasini dumbongo za nyala anape nyara kawum de shale dagban lene ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale ne bala pam pumpongo dagban lene wula ko yalngo lahkane amama wumma ulema ya pumpon adaba biaduma kan Jelma no hu bal nya duma jelma la labia ha yuhema ne katukubi ana wonti pi ni volso titina halalama katinan imani Muhammadu na wuntumu ngunin to lalayiko na wunin tam Muhammadu na notinye nan bozubu donti tien nang la benshel ti janam na ben tien kula Muhammadu Komia Elwan shanga anam ni zang zaliam bongo Diria ki lir paaba Dilir ya bebe Ben nin kurgu Tumiela nin fosha bantuya Ben karya yi Bansui dari ziki Nzang le kar liya buntuba Ani nyale ben kware cassette sutu akam ne da. This a problem ale be Kuitri Production. Wale pa ko kurungo shege tu. Ani be lo she pelo kam ka wum de molongo. Ayada dale Muhammadi yala. Kime sini ngo ntidi amfani ka kpanse karatabina. Anap tuntale. Songo musulense.